Katmai kan ajat benreu hapadengki Bengali bagi khasi kelas sedang bankaan mentah gejala bat sedang ru banpur hakeleng gejala jongkeri kebalawan ra gejing ngos ier kini baro artli gejat benreu kibasa hakane gejala. Kani gejing so ye perjat benreu kalami lengba gejing kentho kibasa priang haga social media kabakeno bagi khasi kira thombor bat ban benyi ke Bengali hakathan ichamati bat Boholaganj ya kabalapun nandur naki huri hura kibaja hakabas sedang jongen ke senam ha ichamati kabala shimru gejing im jongwe udukhat ka khasi students union. Hagarensan jong social media lami kethamajat benreu namar gejing yai mi gejing kentho naga sni shakasni nagi kenhon kibade naga jelab nabar kejelar ukumjo. Kani gejing sngoi perjat benreu kelas sedang banjor kamtam hadin gejing iperthai jongki kato kanengut ki Bengali ben ujor seulat kejela bat watch office menteri rang badu kari. Kini gejing ujor kila aiding ngipat Bengali ke bahasa ashki pat kejela bat ikani lasaki ne gejing mi jongipat Bengali ha Kolkata kebletur pat ba Shameglaya House ha Russell Street. Badru gejing mi jongipat Bengali ha Assam ban penpal gejing persya gejat benreu khasi namar gejing kentho thombor yaki Bengali ha Meghalaya. সরাসরি বাঙালি জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে go back Hafu student go back stop discrimination non tribal in Meghalaya Khasi student go back we want justice. La banpen kan ma hangne bakani kejing ngoi perjat benreu kalaja na kejing kulmar bami ha ichamati ha arpu pratrek brai rempang mentagasnam ha bagi bar jela badaki spa ngot klai hartmai kinong yalam bagi dkhot jong seng bhalang ke belalit penlong jingelang ban penchai lor kejing persya ka Citizenship Amendment Act bat kejing dawa ban pentrekam ka inline permit ha jela. Hagani kesengi ki barjela ki balara de narot bat ki wat ki lahir thma ki no yalam seng bhalang hadin bawai ke jingalang bat hagani ke jingja we dukhot ka Khasi Students Union ubakerteng ulur syah nyota ulaklat asyan bat bonut ki dukhot jangka KSU rengkat bat usordar ke ichamati bat kepulet ki laman saulang. Namar gejing sapriang ki khubor basdang ki ipat Bengali ka Khasi Students Union ru kelasya megasenja mantek lakam dengan gejing penpur khubor lamler jongki kato kenengut ki Bengali bat gejing temu banwan ki ngelam ki Bengali ki banabar kajela bantuklar. Ka Khasi Students Union North Khasi Hills hapo gejing ngelam Presiden Opordinal Kharkamni hagasi balang jagatayo kala penlong ya gejing ngelam pat ba jongki dekhot atol plaza ha paham maulen rengkat ki bana ban persya gejing temu banwan yu kejat jong Chandan Chatterjee unong ngelam jong All Bengali Youth and Students Organization banlum jeng tip ya gejing ja ka basya ban ben ki Bengali ha ichamati bat Boholaganj. Nakaliang jong bor penyak distrik ki lapan klan bahaya gejing pahara jong magistrate bat ki pulet akan ka kerdop lum kajna ban penti kena bagajing lompat ba jong ki dekhot ka KSU kad om penmi ya ka no gejing ja ka ban kata ka syongsop syongsan jong ki pat ba. Pilai kat kum ki banar ba ki plakat bangi tho ni pen pau sai ba kini ki Bengali kim Malaysia ki try Bengali na po mainland India hari ki illegal Bangladeshi ki bon kiu na te na po Bangladesh bat ka motif ka joki kalong ba pensapret ya ka jeb benreu ka bodon hapo ka jela ka jongi bat ni sosi ban yo i ba ki donru ki we ki ba kentho ya ka jeb benreu khasi ka jongi hangne po ka jela bat ni penram joru ya ka jingyat rally ka joki hangte hapo West Bengal ban yat hadu hapo Meghalaya House ni penram jor ba ka jisha hi kalong ba kamdon kum kata ki boro nakaliang jongi kum kaseng ka basya khnoru hang tu kashthi ba ka dei ka jing thombor nakaliang jongi Khasi Student Union hanrei kum ban pensyai pentip sapi baro ba ngiladu yo dukhot jong KSU dukhot jong jai benreu ulur syai usamla ulur syai uba hakte ka jingjia ka baja po ichamati ula sya bom syatit hadu bandakhlat ha po ka kti jong kini ki Bengali ka jela ka jongi ka syong hangi bangin penyat kumno ka bandong kade banlong kane kade ka affairs jong state ka jongi umdan mono uba nabar jong jela unwan balan batai start ya ka jing penyat jong ka jela ka jongi.
Hang ni hakanong ba shalong ru ka Khasi Students Union kala penlong ya gejing ki bajai-jai ban persya ya gejing temu jong Chandan Chatterjee banwan yo kejat aga jela bar kila penlong ru gejing let wa poster ha keleng gejaka jong kanong ba ban pensyai ru ba gejing ki jong seng balang kejela kamde satya persya ya ki Bengali ke bade ginong India hendre gejing wan rong bean jong ki Bengali na Bangladesh kene gejing ki jong ka KSU kala long ru ha sora ha po gejing penya jong ka KSU South Khasi Hills. Hakini ki poster la thok syairu badai ki Bengali na Bangladesh ki bapniap yu dukhat ka seng ha ichamati. Unong yalam ka KSU Donald V Thaba ulong bakane gejing ki kade ka berit halor gejing sya pniap dukhat ka seng ha ichamati. Batla ragi mender kempat sngutho ka seng kan le da ka beteng namar gejing syem gejing im jong dukhat ka seng. U Donald V Thaba ulong bagi mender ki sedang ban penibor namar bagi kuak ban sensyar kane kejela kum baki yo ban sensyar ha Tripura. Hendrai ka KSU kanong bapet ngor bat kanom ailat iki menderi bagi nek try clear nelek bahe yaki paradok parasnam. Di kani kadi ke propaganda kama jaklia abha ka jongki. Jadi ke julong but ke jongki ka bagalong ba mensua ki por hendai ki por sua jong ba Michael CM gile bida kabor. Lagi sutu ban le ka bor persya ini kimla gile da ka but senti. Tega but senti gila panon kam lai pujan. Hendrai mata gelasang sedang negoi buat bagi sedang penting ya ki perdo parasna bujungi budan sabar ki bapuli sabar ki batrei sabar ini ngalong ipi gawai ba katu kejing ki joga ki isu ga jek pendri na duk sedang ki bamensua ki brio no West Bengal hi ki ju interfere nomor ngalong ipi ba kini ki Bengali borok hi ki budan hapo ngamong tang hapo Megalian re borok North East borok kawai kidi ki bawan hapo Bangladesh dan ni kidi ki bahar pateng ni ki bawan hapo Bangladesh. Kini gijuk ki beriu on gila yo ke efek gila yo ration card gila yo scheme si beper lengba ki kwan mentoi simet ki beri gijek beri ujungi banyo tebut gila sedang banyo ki kam sarkar gila sedang banyo ban khai pateng banyo lokasi bertemta ter ki sedang banlik wat kam wat jam sabar bathit jakat hit flat state apartments po Kolkata berkini makihi bakon shot ngatrai ko to gijeng rally bapelong demonstration nang tu po Megali House Kolkata ngam tharai bagi di Bengalis ki badi ki genuine ki badi ki domicile sing Kolkata andre ki di badang bersuat song senong kidi makihi bapen shit ka objektif ke jongki kade bagi kuak penyo snow om tang ki Bengali po West Bengal andre borok kinong India ba dikasi kidi ki balong anti Indian ting kemut ngihapan bom bantiet iki ki buan tri ki buan puli sejaka jongki kata kade ka jing yalam bakla ka ba sniu lagi bas sniu tambat ka sarkar jela ka sarkar India ru ka di bershim action persyaiki ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka babat ulakam gejing sensyar ha gejela kelasngo kelmar halor gejing pen KM biang ya kamat ichamati di pat Bengali bat kalau kuslai jing mut ru ha bai i gejing tur pat ba jing Bengali ha Meghalaya House Kolkata ha ka banagalyang ka sarkar kelashim kya mardor banekran bat ka sarkar West Bengal bantek lakam gi pat ba kanang ban umpen he ya gejing so ya perjet benrio Nagalyang jong menteri rangba ke jela Meghalaya ula pentep bagi sarkar jela kelasyong bishar mentai ke jong ujor jong kijat benrio Bengali batkan sasyemi ke senjam badai ban syem ban penbet no ikene ke jing sngoy perjat benrio kat kum ke jing ong jong u ke jing ja ichamati ke jing ja kabala he bha hagi banai ke bala let no hendrai menta ke jing ja kala kenja bat long jai jai hendrai ke jing ki phalo menta ke dai tang amar ke jing kan tho jogi kun hon baper ha ke social media Ula pentep bagi sarkar kan sekot ekran ya barok ki kenhon ban marra biang ya kajing ya sngotu jingmut. And in fact, we are communicating, as I said, to the concerned organizations to ensure that this situation does not aggravate. I don't think there's any need for these kind of things to happen right now. And I think by communicating and talking to all the different organizations, we'll be able to resolve and normalize the situation.